very frustrated. I don't know what to do. I really don't know. تعالي نروح نقعد مع الناس دي ونبقى سوشيال. لا انا خلاص كده. تعالي اقعدي يا بنتي. حرام. سميتي بدني وعملتي عليا ونكدتي عليا عيشه. شو بقى عايزه تمشي وانت متنكده. يلا. باي باي. من حوالي 5 سنين ولحد مايو 2005 كنت بشتغل في التلفزيون المصري. يومين في الأسبوع الساعة 8 بالليل أتحرك من بيتي في شارع رمسيس واروح مبنى الإذاعة والتلفزيون. عماد، ازيك يا عماد؟ معلش عايزه اكلمك على موضوع غريب شويه. جالنا جواب غريب جدا. الجواب جاي من حد بيقول انه من حاجه اسمها الورلد موفمنت فور ديموكراسي، بيقول ان في عايز يعزمنا نتكلم في ديسكشن مع 25 رئيس دوله منهم جورج دبليو بوش. انا هصدق ان الناس دي عايزه تسمعنا من غير ما يكون عندها غرض اخر؟ انت مش هتقولي غير اللي انت بتقوليه هنا. ده صحيح. يعني انت مش هتقولي حاجه انت ما بتقوليهاش، او مش هتستغلي الفرصه دي في ان انت تقولي كلام ممكن تعتبريه مفيد. انت بتقولي اللي انت بتقوليه وبتقوليه بشكل واضح قصاد الناس كلها. يعني نطلع؟ طبعا طبعا. اوكي يا حبيبي، يلا باي. هنا بقى انت هتبقي في الشارع بالكاميرا بتاعتك، لازم اعرف اوصل لك اخد الشرايط. فهمتي قصدي؟ ايه؟ بوسينة ثانية واحدة. يلا انا جايه لك. بوسينة عشان لو عوزت اكلمك. بوسينة بصي بوسينة، لما اجي اتكلم معاكي عشان هاخد شرايط هقول لك هكلمك على النمرة التانية. دي النمرة التانية. اوكي. اشحنيها بده. يبقى تبدلي ده. دي نمرة. لا عندي موبايل تاني. دي اللي هتبقى معايا انا. اوكي. هجيب موبايل تاني. غادة اهو. انا معايا عده تانية فده هيبقى شغال معايا طول الوقت. النمرة بتاعتك. Wenn ihr Ägypten irgendwie schlecht macht, gehe ich raus. Dann machen Sie die Konferenz ohne mich. Ich setze mich nicht dahin und... Demokratie bedeutet nicht nur freie und faire Wahlen. Demokratie beginnt damit, dass die Menschen in Frieden zusammenleben wollen.